Omothe ari muthenya wa gukungwira maria maturigiceirie guku bururi-ini. Atongoria a kaunti ya Nakuru magitongorio ni MCA Muthure ni egwikinyite kigomano-ini giki kuria ahithiriire andu kuroraga maria maturigiceirie. Wakiwa Muraya ni MCA wa Viwandani Ward na omothe tumana muthenya wa World Environmental Day na nitwakorwo na ihinda riega haha na wana mazingira na nitwaririria maundu maingi maria tungika nigetha to mitigate pollution, air pollution na dumping ya plastics na all other things that are not good to our environment. Na tuge kwina maundu maingi muno ndaigua marabatara kuma kwi department ya environment tondu kwina enforcement irabatarania na enforcement officers aria twi nao na uria kuhana ni mararimo ni ku enforce sheria tondu ndiri na handu irathie ha kunyitira mundu ucio arakorwo agika uru na nie ni ndamoria ta murugamiriri wa aikaria guku tondu mateta mau ni makinya riu mamenye haria hena uregeru mandehere nigetha tuthie bunge tuhituki nigetha tuhote kuhifadhi mazingira maitu na nitwakena ni tondu nitwagia na exercise ya kuhanda miti na tukuhanda ona kumenyerera ni tukumenyerera. Oho ngitiganite ta Naivasha Institute ngurubu ya Mutharaba Mutune hoteli ya Enchapai ona ni mokire kuthakaria muthenya uyu. Kwa majina ni Simon Mushoya, mimi ndio chairman wa Enchapai Resort Spa Environment Committee. Nimekuja na wenzangu hapa kushiriki katika shughuli ya leo ya upanzi wa miti na kusafisha mji wa Naivasha. Kama hoteli sisi tunazingatia mambo ya uhifadhi wa mazingira na tunapenda kushiriki kwa sababu mazingira ni mambo ambayo yanatuhusu sisi na tunayapenda mazingira yetu ambayo tunaishi hapa Naivasha. Siku ya leo tumejitolea kuja naenda kusafisha na sisi kama hoteli tuna mipango ambayo na mikakati ambayo tumeweka ya kuhakikisha kuwa tunamaliza plastiki kama vile kuzingatia mambo ya kuzuia kutumia plastic bottles. Maritoma kone Beatrice Wajiko Kenywa tutagawira na community health volunteer na bado still nigoragwo na gikundi gitagwo SGBV Naivasha na muthenya wa mothe day haha ni undu wa this environmental world day nigetha tumenye uhoro wa environment na uria tukumenyera mazingira maitu. Ithuĩ twĩtagwo Naivasha Youth Empowerment Institute na tukire guku Naivasha Central Primary School ni undu wa kuhanda miti ni undu wa courtesy ya World Environmental Day na tukire guku na twi grupu nyingi ni undu wa kurora maria maturigiceirie. Ni wega tukorwo tukihanda miti as individuals, as companies nigetha tukorwo tukirora maria maturigiceirie. Kiribotera Mugi TV chitagwo Ndegwa wa Gicinga.